Pai kaham joto nai tongnai ani friends songno friends songti nalinai Tripura Public Service Commission hoite government job notification ongkor femini obono songo video ni bisingtui pilantesini paitak jora nai nali hengkana nai tongdi tabuk omono song kaisa kaisa nai thalainai ke friends song oro nugui tongo song mo pilya post ni bung nukha o jagao ke post ni bung kangko o jagao nor nugui tongo child development project officer ni bagai mo post ongkor paikya Gazago Group B gazetted under education kanaro omo norokha post ni bumung an poro salary sikya salary hingkoro 10,230 টাকা থেকে 34,800 পর্যন্ত salary mannai gaon pore education qualification sikya borok o jagao at least bachelor degree hingjak jara borok o jagao apply khaimannai gabon bisingo borok CV ka knowledge tongnai bangla tei kok borok ke o jaga category sikya borok post norok nugui tongo o jaga UR ni bagui 11 sikya ST rong bagui 7 ta tai SC rong bagui 3 ta koro total o jaga norok nugui tongo post ke oro 21 ta tongo ke abon pore sangna lefinai te kaisa post omo kangkai norok nugui tongo omo ke supervisor rong bagui nyai gajara supervisor bai apply khanyai musungnai borok ro khlaimannai o jagao gangke supervisor group C gazetted education welfare and education department gangke sung tabuk salary nalinai salary gangke oro 27,300 থেকে sini 86,300 পর্যন্ত jagao salary ketai salary level kana nukhana oro level 9 ke abon pore sung qualification nalinai qualification ka jagao graduate na nangnai abon pore o jagao CV ka boro at least 5 year experience na nangnai o jagao at least 5 year experience in the field of women and child welfare experience nangnai abon pore number 2 sikya bro o jagao knowledge of Bengali tei kok borok o jagao mana nangnai o jaga knowledge tong nangnai gabon pore CV ka boro computer boro knowledge tong nangnai hinainai gabon pore sung tam nalinai bini o jagao post o jaga nugui tongo o jagao vacancy gangkai norok nugui tongo 60 UR rok ni bagui nyai SC rong bagui nyai o jaga tongo 21 ta abon pore ST rong bagui tongo 38 ta kanarok oro apply khainjak oro apply khaimannai oro total vacancy gangkai norok nugka oro 119 ta tongo gabon pore sung nalinai online application rok khalaijak nai tei exam detail rok sung tabuk nalinai aste video ni bisingtui kainarok oro ang bebang no sana ke oro norok belai kheno o jaga video logi thana bo yang salia norok ani description box thangai bonoro o notification no download khainai norok naimannai ke sungaro pulian legene age borok sikya o jaga o supervisor rong bagui ICDS abrong bagui oro sikya age 18 থেকে 40 বছর bisingo nangnai ge norok ni age lekhajaknai 17 February 2023 ni onujai ge aboni pore ST SC tai PS borok no hangkai o jagao age registration rekha 5 বছর ni bagui nyai kainarok abo nukha abo haikeno o jagao CV ka child development project officer rong bagui bo haino 18 থেকে 40 বছর jati o jagao age swijaka aboni pore norok ni age lekhajaknai 17/2/2023 ni onujai aboni pore SC ST PS category rok no 5 বছর o jagao age registration rekha ge sung tabu yang naligena tai tamrok o jagao borok sikya hangka sungoro last date kaisa swijak nukha omo hangkai 17 February 2023 joroti oro last date sikya aboni secondro online apply ma khainai ke o jagao norok ni exam center ni bagui sikya oro exam center hangkai norok je jaga center nang musang a jaga norok center naimannai ambasa dharmanagar agartala Kailasahar Udaipur oro kwbangma tongo norok choice khainani nog exam center bo jaga ba bomnanai gangkai o jaga tongpurio o jagao scheme of the examination abo norok o jaga porinai orok tongo kwbangma noro main exam rok sikya o jagao hingke multi choice type test rok ni bagui sikya oro nog nugui tongo preliminary exam rok ni bagui nyai oro personality o jaga test rok bo sikya borok aborok norok kaham khe porinai abo haikeno o jagao bebang detail bai borok sirika norok kaisa khe porinai thani ang sana hingka video logi thana bagui nyai hingke o jaga bebang detail bai sirika borok aboni pore oro main exam rok bagui sikya o jaga paper 1 English and paper 2 general studies and arithmetic aborok sikya borok o jaga katai oro full marks oro sikya borok paper ni 100 aboni pore oro time rwjaka 2 ঘন্টা 30 মিনিট
Aba haikena norok bebang no porina jor kaisa ke personal test rong bagi bor sikya borok ke norok borok bo nanya ji ke tai o jaga tai tam rok tong abo nalikana sang tai sang tabo nali firan o jaga o online application portal hangke o jaga o sangjaknai 15 tarik January 2023 ni theisini last date sikya 17 tarik February 2023 aboni bisingo norok o jaga o online apply ma khainai hingke norok dathina apply khaiji jora tongsini no abang dorno ani bisingtwi norok no saklaikha hingke tai oro chwng asuk no saimannai tini ni video asung sinai o tongkhu tikisa omo hingke swngna lefini o jaga o omo hingke rate of recruitment fee o jaga tongo borok sikya group B gazetted post rong bagui 350 taka nangnai hingke abo haike no o jaga o general candidate rong ni bagui oro general candidate rong bagui and oro nukha 250 taka only for ST rong bagui bo oro ST SC BPL card holder hingke physically handicapped candidates rong bagui bo sikya hingke abo haike no o jaga o sipika group C non gazetted post rong bagui bo 200 taka nangnai o jaga o kabon bisingo only for general candidates and only rong bagui bo sikya o jaga o 150 taka rang nangnai ke only for ST SC BPL card abo rong bagui oro sikya norok beong saimaka tai o jaga o ST SC candidate of other states rong bagui bo sikya o jaga o norok nainai di kaham ke borinai hingke description box norok thangai o notification download bo khainai naimannai tini video asung sinai norok naitongo bagui belai kheno hambai tai video no share khaiji like khaiji tai channel no bo subscribe khaiji dio mai video tebo manan bagui jorok kono kisa osubida rong hago norok comment kai sungui mane ano kasung sinai tini video jotono no hambai।